Hey, welcome to another class, and in this class, we're going to talk about a few words that might be important for you. Those are however, nevertheless, although, and in spite of the fact that. Саламатсыздар, бүгүнкү сабакта биз ушул контраст же айырма же эки сүйлөмдүн же эки маалыматтын ортосундагы айырманы берип турган сөздөр жөнүндө талкуу кылабыз, сабак кылабыз. Булар however, однако же бирок, nevertheless, ошондой болсо дагы, although, хотя, in spite of the fact that, несмотря на то, что, in spite of the fact that, бир нерсеге карабаса дагы, мындай болбосо дагы деген ушундай сөздөрдү өтөбүз бүгүн. Okay, so let's begin. I'll read the rule. So we have two rules here. We use however and nevertheless to express contrast between two sentences. We put a comma after them. So one more time. We use however and nevertheless to express contrast between two sentences. We put a comma after them. So biz бирок жана ошондой болсо дагы деген сөздү эки сүйлөмдүн ортосундагы контрастты же айырманы билдирүү үчүн колдонобуз. We put a comma after them. Алардан кийин биз эмне коебуз? Бүтүр коебуз. We put a comma after them. So, for example, мисал үчүн, I liked the book, however, I didn't like the acting. I liked the book, however, I didn't like the acting. Мага китеп жакты, бирок, да, however, мага анын ойногонун жаккан жок. То есть аткарган, I don't really like Sean Connery. Nevertheless, he was really good in Bond movie. Мага Шон Коннери жакпайт, негизи. Ошондой болсо дагы, ушул Бонд фильминде, Бонд жөнүндөгү фильминде ал аябай жакшы аткарган. То есть ошондой болсо дагы да, өзү мага негизи жакпайт. Okay, now the second rule, we use although and in spite of the fact that to express contrast between two pieces of information in the same sentence. So, хотя менен несмотря на то, что дегенди биз бир сүйлөмдөгү эки маалымат, эки бөлүк маалымат жөнүндө ошол эки маалыматтын ортосундагы контрастты же айырманы белгилөө үчүн колдонобуз да булардычы. Хотя, мисал үчүн, биринчи мисал. His English is really good in spite of the fact that he spent just 2 months studying. То есть, his English is really good in spite of the fact that he spent just 2 months studying. Анын английский аябай жакшы, его английский очень хороший, несмотря на то, что он потратил всего 2 месяца изучая, да? То есть, анын английский аябай жакшы. Ал 2 ай болгону, 2 ай эле окуганына карабастан, да? Карабастан. In spite of the fact that. Okay, the next example. Although I was tired, I continued working. Хотя я был уставшим, я продолжил работать. Хотя я был уставшим. То есть контраст байкадыңарбы? Чарчаган болсом дагы мен иштей бердим. Хотя мен чарчаган элем, мен баары бир иштей бердим. Okay? So I continued working.